ndagusuje kandi ngo ikaze nizere ko umeze neza cyane nizere ko uramutse amahoro mu gitondo nk'iki ngiki cyo kwita cyangwa kujya muri kwezi kwa kabiri bibe byiza cyane ukomeje gufungura cyangwa gufunga kino kiganiro tujye kubana hano kuri channel ya YouTube y'Inyonza Talk Sport ndakwifuza kuzajya nanyuza cyane z'icyumweru ndakwifuza kuzayirwa n'ibyo uzakora byose mu kirere cy'umweru by'ukuri kiza cy'umweru cy'umugisha kiza cy'umweru cyo guhirwa kiza cy'umweru cy'amahoro vraiment kiza cy'umweru cy'ibisubizo by'ibibazo byawe ibyo bisabye nizeye mu izina ry'Umwami Yesu hanyuma rero reka dutangire gahunda yacu uyu munsi gusa mu gutangira gahunda y'uyu munsi of course ni gahunda itangira icyumweru nagize icyifuzo cy'uko twaza niyo tutazajya twinjira on the time makuru abanza ako tukavuga byinshi tukagaruka ku makuru menshi kugira ngo umuntu ajye ku kazi mu gihe tangira umunsi nibura full updated hanyuma no za nkuru zikomakomeye bene tuzinjiramo no mu bindi biganiro bikurikira ariko nibura mu kiganiro kibanza wazumvise nibyo tugiye kugarukaho rero reka twihutira amakuru akomeje kuvuga cyane mu cyo gitondo aramutse yose muri rusange tuyeme equipe ya Chelsea ubwo ngiye kwinjira mu nyamakuru n'icyo byanditse tuyeme equipe ya Chelsea ngo ifite ikigomba gutanga ko byagenda uko ariko kose n'amagambo atangajwe na Matthew Daniel akavuze ko Graham Potter amaze gutsinda inshuro ebyiri mu mikino 14 yose nyuma yo gutanga miliyoni 300 mu kwezi kwa mbere ngo ibingi bikaba bitari gutuma tactique ze zikunda cyane ngo afana akabatangiye kubona ko ikipe ya Chelsea rero gikwiriye kugira ikintu yabikoraho akaba rero kipe Todd Boehly akomeje kwensita avuga ko bafite projet kirekire cyane ari kujya kugira utuvugana ngo bikaba ngo bitumvikana cyane ukuntu izo projet kano kanya zaba zitaratanya nibura ku gikizere zitanga akaba rero amwe bafana kipe Chelsea ku munsi wo kuwa gatandatu rwatsindwa n'ikipe ya Southampton utuvugana rero bakaba batangiye kurubira cyane bavuga ko mu by'ukuri ngo bakwiriye gutekereza ku bantu bagomba kuza gusimbura uyu mugabo ese ni mutozo ugomba kuza gusimbura kipe ugomba gusimbura Graham Potter ese bishoboka cyane izo nkuru za kuza kuzinjira gusa Chelsea ubwo barangizaga match abafana barabuinze cyane bagaragaza ko nta kintu kinini babahaye twita cyane n'amakuru akomeje kuvuga cyane ikipe ya Manchester nayo ubwo batsiraga ikipe ubwo batsinaga ku munsi w'ejo ibitego 2-0 n'ikipe ya Manchester United rero abafana bakaba bari baje kuri no match bakaba baragaragaje ko bishoboka cyane ko bakishimira ko na Sir Jim Ratcliffe batsinaga ikipe yatsinze 2-0 ni West Ham ahubwo Manchester yatsinze 3-0 ikipe ya Leicester City mu mubara ko kari kansobye akaba rero abafana ikipe ya Manchester harimo baje kuri stade bagaragaza ko mu bitekerezo byabo biyimvamo ko bifuza Sir Jim Ratcliffe ko ari baza nk'umufana wa Manchester United akaza kuza ku ikipe aho kwifuza abanyakatari bibaye nyuma yuko ikipe ya Manchester kujya naka kanya bid zaratanzwe n'izindi zikomeje gutangwa rero kugira ngo bareko byagenze cyane abana bakabasimburwa abakinnyi ikipe ya Manchester rero baba bitwa neza cyane ku munsi w'ejo ku cyumweru batsinda Leicester ibitego 3 gusa yabasanze Old Trafford akaba rero ino season ngo iri kugenda neza cyane kuri Manchester ugene ku kwitwa cyane kujya kano kanya akaba rero bamwe bagabo bari bahari kuri match bari barimo na Sir Jimmy Charlton Sir Bobby Charlton rero Old Trafford ndetse n'abantu benshi batandukanye rero umusozi wa 35 rero akaba anenge basaza bafite amateka muri Manchester United nawe yaje kureba match abafana ikipe Mario kagaragaza ko bakifuza bakifuza Sir Jimmy Ratcliffe bamwe na bamwe si bose kurenza abanyakatari bano abanyakatari ngo bishime cyane ko n'ubundi nta bid yavuye muri Saudi Arabia ije kugura Manchester United ibingi ngo bikaba byaratugiye rero bagira ikizere cyinshi cyane umugabo witwa Jassim bin Hamad bin Jabel Al Thani ngo ikizere cyazamutse cyane cyuko ashaka kuba yahangana na Sir Jimmy Ratcliffe aho guhangana n'abanya-Saudi Arabia ngo byavuga ko ashaka baza kugura ikipe ya Manchester United tukivuga kandi kuri izo nkuru kugira ngo tuzijyanire rimwe Gary Neville nawe akavuga ko ngatewe ubwoba no kubishoka cyane ko famille Glazer ngo ushaka kuzangira itava muri ikipe ya Manchester United bite tuza kuza kuri umwana tuze kuza kuyirebaho cyo ko birashoboka cyane ko famille Glazer shaka kudasoka muri Manchester ni ryari famille Glazer itasoka muri Manchester kandi proposal zaratanzwe tuza kuza kuyirebaho cyane kabisanga ibingi rero famille Glazer none ngo kuba ngo amafaranga yifuza nta muntu watanze proposal yayo ngo ushaka kuza gutuma ngo bishaka kuza kurangira rero bagumye muri ikipe ya Manchester United akaba rero ari ukugona zagaze muri equipe n'ibikomeje ko umutoza kujya tubigarukaho cyane mu gihe equipe ya Tottenham Hotspur ku munsi w'ejo batsinda West Ham ibitego 2-0 umusore witwa Wayne Milson yaje kuza gutsinda ibitego cya kabiri ku mpera hamwe na Harry Kane akaba afana equipe ya West Ham barakoresha imbaga nkoranyambaga mu kumwibasira kujyanye n'iruhuriro bakamutuka no kujyanye n'irondaruhu ariko n'abanyakore nabo barabatuka kujyanye n'uruhu nko kabyara anyways ntawe batatuka burwe n'abaro barabatuka nyangwa n'abantu bagira uruhu rw'umukara gusa urumva ko yatabyushye na gatoya uno musore w'imyaka 30 y'amavuko ku munsi w'ejo akaba rero yari hagazeho neza cyane kabisa bagatera equipe ya West Ham ibitego 2-0 akaba rero yaraje kuza gutsinda igitego cya kabiri afana equipe ya West Ham bamwibasa cyane baramutuka kuri social media platforms byatumye n'equipe ya Tottenham Hotspur yongera gusaba company ayobora zino social media platforms kugira ngo agire icyo bikora mu by'ukuri nyuma y'icyumweru kimwe gusa na Ivan Toney nawe rero yibasoye cyane no equipe ya Brentford yibasoye cyane so no mukapuro ku munsi w'ejo ubwo batiraga muri London Derby match abire kuri Tottenham Hotspur Stadium akaba rero yeraje gusa kwibasirwa n'abagabo batandukanye umugabo witwa Matt Barrow akaba ari kutuga kwitwa Thiago Silva ngo niwe
ngo niwe modern day Bobby Moore, ngo niwe Bobby Moore w'iki gihe cyane kabisa. Bakabira ngo niyo signings nziza Chelsea yakoze mu myaka yose itambutse, muri signings zose bakoze. Akaba rero ngo iyo bamubuze ngo biragaragara ko atari hariya bita bigaragara ko bahuritse cyane. Ingi akaba itangaje mu kintu ikipe ya Chelsea yatsinzwe muri ikipe ya Southampton igitego kimwe ku busa basanze Stamford Bridge. Rero akaba Chelsea yifite abakinnyi benshi yinjijemo rero muri no minsi ari kwitwa Thiago Silva ngo niwe sending y'amateka bakoze muri equipe ya Chelsea mu gihugu cy'Ubwongereza nk'uko bitangazwa n'uyu mugabo witwa Matt Barlow. Nyuma y'uko ikipe ya Tottenham Hotspur itsinze West Ham United, umugabo witwa Graham Souness akaba yagaragaje ko ngo abakinnyi ikipe ya West Ham United ngo bakwiriye kongera kwishitura nanone bakongera bakabyuka nyuma ya saison mbi bakomeje kugira cyane muri ino saison nyine barimo. Akaba rero byaragaragaye nyuma y'uko bamaze gutsindwa n'ikipe ya Tottenham Hotspur ibitego 2 ku busa ku munsi wo ku cyumweru. Rero bakaba baranje batsinzwe nabi cyane kabisa, resultat zikaba zarabasize rero bari ahantu habi cyane mu by'ukuri. N'ikipe rero kubona intsinzi bikaba bikomeje kugenda bigana cyane muri shampiyona y'Abongereza. Target yabo rero kabari kugwa mu cyiciro cya mbere kujya kano kanya, ariko imbere y'izamu ngo bakaba badahagaze neza cyane nyuma y'uko yitwa Emerson Royal ndetse na Wayne Minson babatsinze rero ibitego 2 byanaje no kuza kurangiza uyu mukino, bigatuma ikipe ya West Ham ikomeza kugorwa cyane kabisa. Akaba rero umutoza twa David Moyes nawe yavuze ngo reka turebe uza buri tari gukomeza guhangana cyane nyuma y'uko rero ikipe ya West Ham rero nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Tottenham Hotspur bigaragara ko forme zabo ziri nyuma cyane kabisa. Akaba rero ngo bari buze kuza kwisanga muri relegation zone nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Tottenham Hotspur kabisa. Ku munsi w'ejo West Ham rero kugira tuvugana ikaba iri ku mwanya wa 18. Ino nsinzwe rero yibara mukabagize bakajya nibura amata 23 byagombaga gutuma nibura baba wa 15, ariko bisanze bari muri relegation zone. Ibintu rero bikaba bitameze neza cyane muri equipe ya West Ham United, mu gihe Tottenham Hotspur yo yari response neza cyane nkuko ijya makuru kubyandika cyane ngo yari response neza cyane ngamajwi y'abafana ngo yakomeje kugenda bafasha cyane, mu gihe ngo Declan Rice na bagenzi be Sadio Benrahma ngo bose ngo bakwiye kongera kwicara bakitekereza bagashaka icyo bakora kabisa. Mu gihe katukigwa kuri Spurs kurenga byo biviro rimwe umutoza wa Antonio Conte ngo ntagategerejwe kugaruka mbere ho ya match equipe ya Chelsea equipe ya Tottenham Hotspur ifite. Akaba rero ari yatangajwe n'umutoza wa Christian Sterling, akaba ari umwungeze muri equipe ya Tottenham Hotspur ubwo yaganiraga rero n'itangazamakuru nyuma yo gutsinda ibitego ku equipe ya West Ham United. Numva mu gihe Robbie Keane yatubwiye ko ngo Sani yarabanye ku mugoroba ngo niyo Sani wari umwaka ushize, akaba yaje kuza kwigaragaza mu match ku mugoroba rero ubwo batsinaga of course ibitego 2 ku busa n'umwe makini undi murabyuka ko hari interview yari yatanze tubwira ko mu by'ukuri ngo nayifuza kongera kugaruka kandi akaza ameze neza cyane. Rero akaba rero mu nsinzi bagize ibitego 2 ku busa witwa Wayne Minson atsina equipe ya West Ham, akaba yari yaje mu kibuga asimbura. Akaba rero uko gusimbura ko kwaratumye anabahesha rero acyase abahesha umutekano wagombaga gutuma babona amatatu agafasha n'ikipe ku rwego rwo hejuru cyane. Mwana makuru kandi akomeje kuvuga cyane ubwo turi kugenda kuvuga cyane ku mikino yabaye, ariko tutinjamo indani ubwo turi kugenda kunyura hejuru kugira ngo tu nkuko nabasezeje kugira ngo tuko twagaruka ku makuru menshi akomeje kuvuga cyane. Brendan Rodgers avuga ko icyemezo cyo kutoza Marseille Bisel hanze kitari cyo nyuma y'ikosa yakoreye umusore twa Utfayes w'ikipe ya Leicester City muri match batsinzwe na West Ham na Manchester United ibitego 3 ku busa ku munsi w'ejo. Akaba rero bigaragara ubwo yakiraga ukuguru ku ivi ry'umva rwitwa Woodfires. Akaba rero umutoza w'ikipe ya Leicester yaragaragaje ko ngo ni icyemezo kitari cyo kubona Marseille Bisel batameze ikarita y'umutuku mu gice cya mbere ubwo batsinzwe na Manchester United. Icyo gihe rero akaba United yari yobereye igitego cyabo kimwe ku busa. Akaba rero iyo aza kuza kubona ikarita wenda byari kuba byari guhindura umukino uko agombaga kugenda uko byari nuko kose. Akaba rero atarishiwe cyane cyo cyemezo cy'uyu mutoza, mu gihe kandi muri match n'ubundi nka David De Gea nawe yakoze ngo save nziza cyane biri mu gice cya mbere zatumye n'ikipe ya Manchester iguma mu mukino. Rero ngo ikabya coka cyane ko ashobora kuba yakishyurwa cyangwa se akaba yanatsindwa, mu gihe Marcus Rashford ngo yari isasu muri match kabisa. Akaba rero we n'uwitwa Jadon Sancho bari bahagaze bwuma cyane. Marcus Rashford waje kuza gutsinda ibitego 2 ndetse Jadon Sancho waje kuza gutsinda ikindi gitego, ngo bari ibyuma ngo bari kuri rwejo cyane. ngo witwa Marcus Rashford rero akaba akomeje gukora agahigo kadasanzwe nyuma yo kwitwara neza cyane ku munsi w'ejo. Mu gihe n'umupeti twa Kobe Maino nayo ngize kumubwiraho cyane bavuga ko n'umwe mu bakiri bagomba kuzitabazwa cyane mu equipe ya Manchester United. Tuza kuza kwinjira ku by'umukino ndani neza cyane ko ari amakuru menshi akomeza kugarukaho cyane no kuzaza hari Maguire bikomeje kugera bivugwa cyane kabisa. Afana equipe ya Manchester
bakaba rero nabo bongeye kugaruka ku mu anti witwa umugore wa Jamie Vardy wagaragaye ari mu maglass ari mu yambaye rinete nyine bakamuririmba nyine nyuma y'uko Jamie Vardy yinjiye mu kibuga. Akaba rero afana equipe ya Manchester baratangiye kuri mudamu nyuma y'uko equipe ya Manchester United itsinze ya Jamie Vardy umugore we witwa Rebecca Turk Colin Rooney. Akaba rero nguyu ni fama wife n'umugore witwa ngo ni Rebecca Turk Colin Rooney ni umugore wa Wayne Rooney wahoze ari kapiteni wa Manchester United. Rero akaba ngo harajemo amashaga banabita amashagaga ari kubyumva we witwa Wagata Christie ni umugore wande ni umugore wa Jamie Vardy bagiranye mahari. Rero ibi byanatumye rero ubwo yinjaga mu kibuga Jamie Vardy baririmba izina ry'umugore wa equipe ya Manchester. Rero akaba baragaragaje ko ngo ntago bibagiye ko kantu ko umugore wa Jamie Vardy rero wagaragaye kuri stade yari yambaye rinete n'ubundi hejuru ubwo Jamie Vardy yinjaga mu kibuga simbura kenshi neco baratangiye tabari imizina ry'umugore rero mu rwego rwo gukomeza kwagresa cyane n'umugabo witwa Jamie Vardy. Mu gihe Marcus Rashford akansista avuga ko nta mwanya wo gutakaza ugihari, nta mwanya wo gusubira mu gihari, ni umwanya wo gukomeza kujya mbere, ni umwanya wo gukomeza gukora cyane muri equipe ya Manchester United. Ubwo neto duhereye kuko nyine ari zezereka gukina ku munsi w'ejo kubyumva. Akaba rero ngo nta mwanya wo gukomeza gutakaza ugihari cyangwa gusubira inyuma, bivuze ngo afana Manchester agomba kwizera ko Marcus Rashford agomba gukomeza kurinzita akajya imbere cyane. Mu gihe kandi Marcel Sabitzer ku ikosa yakoze ryatumye rero umusifuzi atama kartoroje kandi byaragaragara cyane witwa Graham Souness ati ntago I don't care, ntago yitaye ku basifuze kugemezo bafashe mu byukuri ati ibyo byose n'umusore agomba kwezwa hanze ko yatakira koze kuri what fights ngo ari dangerous play kabisa ngo byari bibi cyane kabisa iri attacker yakoze. Urumva mu gihe kandi witwa Marcus Rashford nanone akaba yabaye umukinnyi wa mbere gutsira muri 7 straight games at Old Trafford. Ibingi bikaba byarukaga gukorwa na Wayne Rooney n'umugabo witwa Marcus Rashford yakabingiye gutsinda ibitego igeze muri buri mukino Old Trafford bakiniye yo matches ziruka zose akuzibonamo igitego nagego kari gafitwe na Wayne Rooney Papakai kubyumva. Rero akaba yarabikoze ko ku munsi w'ejo gutsinda Leicester gusa n'umusore w'umwongereza acyafite imikino 3 yindi yo kuba yabasha gukora nagego ka Cristiano Ronaldo rero ko kumara imikino 10 atsinda Old Trafford. Akaba rero Marcus Rashford agomba kubikora na imikino 3 iri imbere ya Manchester United tuzaza kuza kubireba cyane iyi mikino niyihe. Mu gihe Tenga Kensi avuga ko ngo ntago ari gutekereza cyane ku gikombe cya champion kugera kano kanya nyuma yo kubona harimo gap hagati y'equipe Arsenal yo tunego champion kugera kano kanya ngo rero ngo gahunda ubu ngubu gutegura FC Barcelona ndetse na Carabao Cup bakina ikipe ya Newcastle United kugira ngo gutekereza kuri ku gikombe cya champion. Urumva ngo biragoye cyane kabisa. Mu gihe kandi twitana amakuru komeje kuvugwa cyane ubwo tuve gato kuri equipe ya Manchester twenyewe cyane mu makuru umunyezamu twari Loris Karius mwibuka cyane woze akina equipe ya Liverpool. Umugabo twa Craig Hope yatwiye ko ngo Loris Karius aheruka gukina match competitive mwirushanwa iryo ryose mu myaka 2 itambutse kabisa. Akari umunyezamu wisanze muri equipe ya Newcastle United rero ngo ashaka kuzisanga kuri finali yitabajwe witwa Matt Dubravka nyuma y'igihumbi kimwe 1999 ubwo Newcastle yagera kugera kuri finali. Ibingi bikabije rero nyuma yuko Nicky Pope yahabikata mu kuri match bakiraga muri equipe ya Liverpool kaza kubona karita mutukuri direct tuza kuza kugaruka kuri uwo mukino bigatuma rero asohoka Matt Dubravka kinjamo. Ubu rero n'umunyezamu witwa Loris Karius ngashaka kuza kwisanga kuri fede match kuri match ya kuri finale bagomba kuzakina ejo bundi kabisa. Akaba rero Nicky Pope yaraje guhabwa ikarita y'umutuku kuko yafatishije umupira intoki aho agombaga kuba yafatisha ibirenge. Akaba rero atari muri area yiwe ya peno agomba gufatisha umupira nyine intoki bikaba byatumye ahabwa ikarita y'umutuku bizatuma atagaragara kuri finale yiwe mbere. Rero akaba rero ingiye akaba ari impamvu abantu batangiye kwibaza koko umusibura wa Nicky Pope akwiriye kuba ari inde. Loris Karius reka gukina match competitive imyaka 2 itambutse rero bigasa naho none ashaka kuzagaruka kuri finale bishoka cyane kakitabaza kuko muri Matt Dubravka nagara umunyezamu uri ku rwego rw'ejo cyane. Rero bikaba abantu batangiye kubibazo niba ashaka kuzakora nk'ibyo yakora equipe ya Liverpool rero ubwo batsindwaga n'ikipe ya Real Madrid kuri finale ya Champions League. Akaba rero tukinja kuri Liverpool none rero ngo muri Liverpool ngo bumva ko Premier League basa naho nta yindi show bari bafite uretse ko kuba ku minota 33 rero baragomba gufata icyemezo ubafashe mu byukuri. Akaba rero Jurgen Klopp agaragaza ko abasore bongeye kuri covering neza cyane ku buryo ngo ibyo bakoze nyuma y'amasaha 72 megura na Real Madrid ngo ari ikintu cyiza cyane shaka cyabateguramo neza kuba bazigaragaza neza cyane imbere ya Madrid. Ibingi akabivuze nyuma gutsinda ikipe ya Newcastle ibitego 2-0.
urumva akari kugana zagaze kugera kano kanya ko equipe ya Liverpool kugera tuvugana ino kipe kandi nanone twikomeje n'amikoro komeje kuvugwa atambuka cyane. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwemo uruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane, abashaka imyambaro yo gukora na sport, amajezi meza cyane agezwe kabisa, y'amakipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa. Ushaka jezi original apana zazo usanga bapapira n'iki byose za fake zango z'amafuti, ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo gufite ko n'amakoti ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane, amakoti ava muri za Turukiya, amakoti ava mu Butaliyani, yayandi ujyana mu bukwe, yayandi ujyana mu nama, none amashati agizweho amadebana kwakira kitu mu byukuri. Ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufasha mu gweze byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira amakote, umuntu agufata akaguhereza jezi wifuza zose kari ku mafaranga make cyane. Mbabwiza ukuri abanyarwanda kazi mu nkuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makoti, amashati y'amusirimu. Nukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa, yaba jezi nziza, yaba n'amakoti yo gukodesha, yo kugura, byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakuranga mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House. Ushaka kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta ndi bacuruza amatelefone, ubundi gahunda zikazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0788464892 cyangwa 0788721288. Bismart Rwanda bakwatsi. Arumva akaba umutoza twa Jesse Marsh ukomeje kugenda biba bibi cyane kabisa. Amagambo bitwa ngo ni Victor Orta urumva no win mu mikino 10 afite kujya kano kanya ngo akakomeje kugurwa cyane, gakakomeje guhana nakano kabi cyane ngo itengo ngibyo Jesse Marsh ahuye nabyo ngo ashakwa ngo yavana byo ngo birashoka cyane. Akaba rero ngo Orta ngo it's time to go, niko abantu batangiye kurimba muri Goodson Park rero urumva nyuma yindi nsinzwe kabita meze neza cyane. Victor Orta akaba yi director of football kuri Erland Road, akaba ari umuntu usa naho wasiganye projet. Akaba rero no equipe yari zikomeje gutsindwa cyane, no mugabo twa Victor Orta ni director of football equipe Leeds United. Akaba ngo bigishoboka cyane ko nawe ngari buze kuza gusoka muri equipe, ko bigaragara ko ntazaza afite nyuma y'uko equipe Leeds rero ikomeje kugorwa cyane, ikaba ikomeje guhangamurwa cyane. Nibyo nyine biciyemo birukanye Jesse Marsh. Akaba rero abafana batangiye kurimba ko na Victor Orta nawe akwiye gukurikira akagenda ko bigaragara ko ngo uburyo yiburamo ngatari bwo buryo ikipe Leeds ikwiriye kuba yayoborwamo n'amakuru tuzakomeza kugenda dukukira cyane. Kandi abatoza muri minsi kugenda birukanwa cyane, equipe ya Queen's Park Rangers nayo yamaze kwirukana umutoza witwa Neil Critchley nyuma ya yinsinzi imwe yagize mu mikino 12 atoza n'ikipe mu Burengerazuba bw'Irondere. Rero akaba rero bivuga ko umutoza w'ikipe ya Baykombe Wanderers witwa Gareth Ainsworth ari uriwe zo kuza guhabwa ino kipe akaza kuza kwitoza nyuma y'uko bimaze kugaragara kwitwa Neil Critchley bimaze kumunanira. Mu gihe kandi umugabo witwa Gary Neville nawe akaba agaragaza ko ibihe by'ikipe ya Chelsea ngo baramutse bakomeje kugira ikize n'umutoza witwa Graham Potter ngo ashaka kuzangira abakuye muri bino bihe bibi ni nyuma yo gutsindwa na Southampton igitego kimwe ku busa. Bikaba rero byarabaye ngo witwa Tony Boyle ngo nawe ngakinira gukaruma kugira ngo ariko ko umutoza byazagenda neza cyane, nubwo kano kanya n'umutoza ari mu bikomeye cyane habe na gato ari mu bitoshye cyane habe na gatoya. Gary Neville akagaragaza ko ngo birashoka cyane ko yakitwara neza cyane amusagiriwe icyizere. Hanyuma kandi tugeretse kandi ari makuru komeje kuvuga cyane ngo na avantage komeye cyane ko equipe ya Arsenal none ku ikipe ya Man City yarongeye gutakaza. Ibi ngibi rero bikabyara nyuma y'uko ikipe ya Man City itakaje ku ikipe ya Nottingham Forest ubwo banganyaga igitego kimwe kuri kimwe. Akaba rero ngo bikomeje kuba bibi cyane ku buryo ngo bitangaje cyane kuzamenya ukuntu bazagira mu kwezi kwa gatanu bahagaze. Rero ngo bikaba bizagaragara nyuma rero kuko ngo ikipe ya Arsenal ifite icyizere cyo kwisha kuzagenda ikagera kure. Premier League kujya kano kanya rero ikaba iri kugera ituryohera cyane munsi ku wundi kabisa. Ikipe ya City ikaba yaramaze umwanya muto cyane ku mwanya wa mbere nyuma y'uko rero ingagije equipe ya Nottingham Forest mu gihe scenario witwa Jorginho rero yabakoraga abi cyane n'abandi bakinnyi batandukanye ba Alexander Zinchenko. Akaba rero nk'umuntu mukuru twa Martin Coyne we nyine vuga ko cyane Arsenal ngo ku munsi wo kwa gatandatu twagarutse ku byo yagendaga tubwira ngaha, yagaragaje ko Arsenal umugabane witwa Jorginho na Alexander Zinchenko ngo nibo bonyine bafashe equipe ya Arsenal ku nyuma ya Aston Villa kugira ngo bare ko babona amanota 3. Rero akaba ari message ikomeye cyane ngo ikipe ya Arsenal itanze ku equipe ya Man City ngo ni report nza cyane igaragaza ko bifuza igikombe cya championnat uko byagenda uko ariko kose kabisa. Akaba dukomeza kugenda dukurikirana cyane ibyizi nkuru zabo tukareba koko niba ikipe ya Arsenal ifite ubushobozi bwo kuzagaragaza uko izava ahantu.
twicara cyane n'andi makuru kandi umubiri wa Christian Etsu former Chelsea and Newcastle player ndetse equipe Everton yari ikindi burya waje kuza gutakaza ubuzima mu bijyanye n'umutinyi tabere mu gihugu cya Turkiya rero akaza kuboneka nyuma y'imisi 12 nkuko byatangajwe n'umu agent we. Umubiri rero ukaba umaze kugezwa muri Ghana ku munsi w'ejo rero ukaba waje kuza kwakirwa mu buryo bwa gikomando kabisa n'abantu babo muri Ghana mu buryo bwiza cyane bambaye imyenda imeze nk'iya gikomando. Christian rero akaba ari umwe mu bakinnyi bavuga ko bafite legacy nziza cyane kabisa mu gihe babayeho rero akaba asize umuryango birumvikana yarahagarariye ku mubiri rero ukaba wamaze kugezwa mu gihugu cya Ghana ku mugoroba rero n'umusore wakina amakipe atandukanye akaba urupfu rwe rwatangajwe umunsi wo kuwa gatandatu rero rutangajwe na Nasser Charles akaba ari umugenti rero wavuze ko umubiri w'umukinnyi nyuma y'imisi 12 waje kuza kugaragara aho yarari nyuma y'umutingito rero wahitanye abantu bagera ku 44 kujya kano kanya bari ku bamaze gutangazwa ko ari bahitamwe n'uyu mutingito n'umugabo w'imyaka 31 y'amavuko wakiriye amakipe atandukanye za Porto za Chelsea za Newcastle za Everton akaba rero n'amakipe yose yagiye akinira yaratanze message cyane ku mikino bakiraga ndetse barakanyuza no kuri social media platforms zabo. Akaba rero yakinaga ikipe yitwa Hatayspor niyo mu gihugu cya Turkiya niyo kipe rero yakiniraga nyuma yuko yitaba Imana. Mbere yuko yitaba Imana Christian rero akaba yari ambassadeur wa Global Children Charity Arms, urumva ni ikigo cyitwa ngo ni AATC, urumva ni bango ni nakitagwite ngo ni Global Children's Charity Arms Around the Child. Bango ni ikigo cyagishinzwe nyine kwita ku bana uburenganzira bw'abana by'abantu byo bakeneye. Akaba yari ambassadeur wabo kuva muri 2016, urumva kwa ko ni ikigo cyita ku bana badafite amashuri badafite kivugira. Yari ambassadeur wabo mu by'ukuri so akaba yitabye Imana ku mugoro yitabye Imana kubera umutingito ariko ku munsi w'ejo nibwo agejejwe mu gihugu cya Ghana. Twaba turi Imana mwakire mu bayo nyine Afrika ihumye mu kimwiza cya by'umwe abanyagana nibo babizi. Mu gihe mugabo twa Pan Nevin aragaragaza ko afara equipe ya Chelsea nabo go twamutse twagiye bashaka ko Graham Potter agenda ava muri equipe ya Chelsea kuko ngo bigaragara ko nta afite bwo kongera kugarura ibintu ku murongo. N'umutoza rero akaba ngo nawe ngo bivuga cyane ngo kakeneye umwanya nk'uwo Mikel Arteta yahawe cyangwa se Pep Guardiola yahawe ngo kuburyo ngo ashaka ko yagarura ibintu ku murongo nibura agahabwa inosozo kugira ngo ariko byagenda neza cyane. Situation y'ikipe Chelsea mu kujya kano kanya ikaba gutuma rero abenshi bavuga ko umutoza bibaza niba kuri gusohoka cyangwa se kuri kuguma muri equipe ya Chelsea. Gusa ngo ikaba bitari mu buryo mu by'ukuri ngo yifuza cyane ko ngo bigaragara ko ntago resita ziri kugenda neza cyane kujya kano kanya ngo tuzadukomeza tuyihanga amaso atari ko bizagira kuko nibazakomeza kwihanganirwa. Mu gihe Mikel Arteta rero ngo igihe cyageze cyane cyuko kabisa akomeza kubera n'ikipe ya Arsenal akareba ahantu yageza kuko ngo akwiye kuba umuteto challenger mu gikombe cya champion. Rero akaba ngo uburyo yongeye kuresponda nyuma ya match eshatu yaramaze adatsinda uyu munsi akaba agarutse agatsinda intsinzi ikomeye cyane nkuko Sami Mukbere kutubwira ngo ni ubutumwa bukomeye cyane kabisa akomeje gutanga rero n'umutoza twa Mikel tutagaragaza ko ahagaze bwuma cyane kabisa. Ubwo dukomeza kugenda tuyihanga amaso turi ko bizagenda guys muri kona k'inkuru kuyanze cyaje hejuru ko zaranze ziba nyinshi icyeko nanjye ntago ndi umuntu uri buze kuza kutagira like ngo ne kugira ngo nze kuza kubabipana none kandi inkuru nyinshi gusa kugira ntakomeza kugira iminota yanyu cyane maze kuza kunyemera mpinira hanga ariko mukanya gato nyine ngaruke still dukomeze tubabwira ibikomeye ibyaramutse byose mu kino gitondo cyo kuri munsi kwa mbere. Nkubitse gukora subscribe niba utarayikora wokabyara ndagusabye kugira ngo ikore kugira ngo dukomeze kwagura n'umuryango kuko kwagura ni support ikomeye cyane kandi bitanga na courage kugira ngo umuntu akomeze kohereza ibyo abona mukunda kandi mushyigikiye. Akaba rero ariko gahunda zimeze niba utaranakora like reka ngusaba kugira ngo ikore hanyuma reka ncumbikira ngaruke mu kanya n'utugaruke no kwera makuru akomeje kuvugwa muri kino gitondo. Ni menshi cyane yaramutse mu by'ukuri ikipe zose za Chelsea, Arsenal, Manchester United hajyamo amakuru menshi yo kuvugwa n'izindi nyinshi cyane. I Madrid hari amakuru yo kuvugwa Barcelona the same, i Paris the same, hari amakuru menshi cyane yo kubeza kubwira. Katwike mu kanya komeza kugira ibihe byiza.